جبر ناکوکین د ناوبره ولاتین رقا ده هاتی چکرن د درێژاهیە ئالۆزیە سووریەدا و پێکهاتەین وی باجاریە پرەنگ divê avahiya biçûk da gelek semîner û projeyên aştiyê tên heldarxistin. Gu rêveberên konê aştiyê dixwazin hemû pirsgirêk û nêrînên cuda gu welatiyan ji hev dûr dixin, dibin konekî de kom bikin û aştiyê di nav wan da biçînin. خيمة السلام منظمة حقوقية مدنية تطوعية. گونی آشتی ریخستنک قانونی سویل سربخویه. دواره درخستنا سمینارن دیالوگی دا دنابرا پیکاته این جور بجور انگل رقا دا کار دکه. هر حال درخستنا دیالوگ قانونی ین دربار مافنگشتی و تایبتی ین جنان دا. مد دما دربازبویی دا سمینار دیالوگ درخست بون با آرمان جاکو ام با آشتیه که ماینده و جانه که هفوش بجین. Konê aştiyê ne bi tenê nêrînan bervehevtîne, lê doza mavê jinê jî dike. Gu pir jinan di dema rêxistina Daişê de zilm dîne û mavê wan hatiye xwarin. Konê aştiyê diriye kesên pispora wan bi mavê wan hişyar dike. في داري دورات امددنا جنات توعية حقوقية للنساء طبعا امددناهم جنة جو بردوي وجنة جو تعنف هولي بايخدوا الدين امددناهم مع جروك مثلا امنهددناهم مع جروك جو تشتاق بونو تشيبو امنو قوم بندافع خاكن طبعا فوت تشتو مجانية وام في داري ام قودي جون روتينين ميسرتين تينا في داري دروس ودناهم عنف ضد المرأة حق جنة Piştî rizgarkirina bajarê Raqqa gelek rêxistinên civaka sivîl semînerên guftûgoyê di navbera welatiyan da darxistin. Her wiha doza mavê jinê. Ku beşek mezin ji van rêxistinan ji aliyê dewletên Rojavayî da têne destekirin. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Raqqa.